Gecekinin mendizi bilergi meşhur. Bu aylarda arayı taptık dırtıra çay alınmayındırar bolgaş. Bugün ana örelimden qaş söz dırtırıp dayın dep bodadın. Dıştanır günlerde жоғым албан хоорай кирип, ағаарлап дыштанырын кыздармын. Бөгүн база кежеге жедир төпкө ағаарлап, багажын тартып алгыш, айлатып алгыш, чаа кирип келгеним бу. Аммында бир сонуургадыксан чүйлүм бар. Бу Япон журтунда мындык ынак суксунум бар. Кальпис дээр. Амчуга ындык онжук ынак дээрге биздин чайын өлааржыны суга хойткаш кылып алыр суксунуушкаш. Изи хүндө ол өлааржыны суга холааш чигирлеш жерге кайхырайын гийик. Амыл ылаңгыя божайын тываже барбаамын. Жаңгаш силерге бүгүн сонуургадып турмун. Кальпис дейт. Амбы баштай бо хебиринден эгелеп алын. Аянын тоға сағындырар. Ам тайылдыла бейірмен жүге. Өңінің аянын көріңетам. Японияга 1919 жылдың июлдың 7-де бир дугаар бо суксунну хөй чонга таныштырган. 11 улустукка сонуурган. Жүге дизе соодукчу жокка шыгжап болур суксун болурга. Белен үрелбес, хевер турар, тускай шыгжаар негелделер чок болурга. Ам 2012 жылдан тура бу Асахи деп бүдүрүкчүгө хамаарып турар. Асахини билир боорсилер, тускай суксунар бүдүрүкчүсү. Амгу еде бу суксунун кандык да амданы бар. Япондар ам тускай чон болгаш. Тускай амданар холмактар чогаадыр. Бу дээрге чогум мен бодарымга чемгир амданы хейли. Бу эле бу чогум көөргө дөмөй өңүн көөрүмгө мозу чемгир хейли. Бу чиңгир көгөңө. Бу жогум суг болуптур. А бу чемгир сүтсүг да. Аянын ааржысы каяны болуптур. Аянын, амданын. Ресторан барларга мороженое биле кадык olan газдык кальпис ижерин канакмын. Бу дээрге газдык кальпис. Кальпис сода деп. Көктелип калды. Жарды турар еш. Салдын. Ана кымда айжып болур, аш төлдө айжып болур суксун. Көктер хал өйлөйт. Газ. Демин жаа садыга кальпис зеро деп баттык хебин база көрдүм. Ол дээргам подарымга килин сыбыртап турар. Улуска оожургал кылдыр, сонуургап садып алсын, садып шенеп көрсүн дейнирге. Зеро дээргам калорий эбеш деп туралдыр. Бу суксунун Японияга тыбылганы болса, кальпис деп бүдүрүлгенин үндезилекчиси Каюн Мишима 1904 жылда иштики моолга чете бергеш. Айрак деп суксунун амсаандыр. Хымыз хейли деп иштирер. Ол тускай амданын сонуургап, оң тургузуун өйрөнгеш,
Дедир Япон журтунжа келгеш мынтыг кальпис деп суксуну бүдүрү эгэлейин. Инжангаш амга жедир мынтыг бо билдингир база тускай Япон суксунарның бирээс аппарган. Амга жедир кылыптырар. Инжангаш мен бөгүн агаарлааш, кежи суксааш, челле садыга кире беримге бо анга хебирлери бар болурга. Челлам силерге сонуургадыр деп бодоолдум. Силер суга холаан өлааржыны чүдавадаарсилер. Харыыларыңар мана бартым. Инжангаш бо мен бөгүнгү кальпистерим суксунарым хебири. Бүгүдег экини күзедим. Эки турасилер кадык болуңар.